Mm. Mm. Ay, the best. Mm. Hello mga welcome back. Welcome back na mga guys. Natay mukbang for today. Sinigang na baboy, sinigang sa gabi. So before tam kaon, magpita Lord, thank you for this food. Bless this food Lord, in Jesus name. Amen. Ngaon ta guys, natay sabaw dito. Hit kayo. First bite. Mm. Mm. Undo ko. Mm. Sinigang dito siya. Mm. 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 Yok, Bob. Bob. Mm. Sarap eh. Mm. Oh, kapalimot ko guys. Mm. Oh, bro. Okay guys.
Ay, the best. Tambok. Mm. Yan, ito gamay yung busdog. Busdog. Kita ko. Ano ko guys? Shout out sa ating mga subscribers, mga followers. Comment mo guys kung naabot mo nga part nga video. Comment mo kung asa mo sa mga bayan na ko asa ni abot nga video. That's it for today. This is Boss Dog and Family. Thank you for watching. God bless and bye-bye.